Me say, Owusu Bempah, Shatta Wale naked video na wo phone so a so koto ye no. O koto e se wo de ye den. O be hen wo phone so atu chairman ho ba na. Langard for penny no a wo say obi abeto ni naked video the amount 10,000 Ghana cedi no. O koto e se wo de ye den. If you are not careful, remember the boss any penny, the bond my bo audio na ka ho. Ni a so betena Ghana ha no mo a. Who oba ne to so ne tumu odu no wa kan sama di nkomo na wura fi se sa oba no edi laila aye soma ne so mra wa bra bom wa di nkomo kan sama bro nsam so edi enti na akofre ne rek ne re krinsela so mra ufie sabe wo yonko so fo yire o ko fre so mra ufie o me pede bai unnie no pokua na so me pe wo sie enti anko. I am asking you. Yo, this is your man Owusu Bempah. It's all about Power Extra TV, YouTube. Charlie, TV on so be a washa any cheer. Ahomuka. Say obesya mo wani agi. Won say sua ade afru. Message Ghana phone nyina obi anhwe Power Extra TV on YouTube. Charlie, Power Extra TV. Olabawo. Peace. I'm a call baby and sign for Power Extra. So send it when you just say, no. You chagun kwana, yade ebesumo. Ha, Charlie. Ha, on my women, on my whim. Ha, Nana Hoahi, when he reigns kingdom. The come when he thinks it will be now. Don't run out because social media and there. It be Nana Hoahi. And say Muna with Jamugi Gidi Palma, evangelist Mama Pat, fight to say, evangelist Mama Pat, Ebinyani farm with you. Now you Nana when the bomb be able to move just say Ojo want to say. In 7 minutes say, Reverend Isaac Dr. Owusu Bempah when he be some question say Shatta Wale sex tape, Shatta Wale naked videos, and the pictures are with 3 skakoto you know or to say or the yede. Import to the extent say of Reverend Obo for yede Queen Sarah say ombra ni fi anajo. Obepeden Ashamudi Nana Hoahi say or chiao. Adofo min kan sem ni bebre. Yanko na yankotie nsem efri Hoahi camp eba. Yes, Mama Pat, a lot of comment or kafa Reverend Obo for Hunrano. I disagree with her. I am not agree with her. Mama Pat kasa more than 40 minutes. Mini aso ani Reverend Obo for wasem Debbie. But I disagree with her comment. Totally. Mimi we as one say mimpe obi as ma me manipa ne hu se mempenasem say na me hu himtie. Na enami be bo audio bi wa ha. That's the reason why I mean so obi ano. Say me mo obi mpe obi asem a me manipa ne hu se memetan mempenasem. Me hu nipa na me nsrenkyere me mu na bibi me obi bitia no. I don't do that. Tetia na no mo frɛ bibi sipe. Udi agro obechi usisi ya. Yana nanoma no mo suma bosom ma sebe o mo koya ye to aso nei sebe o mana mo so no yedie ye frɛ bibi sipe wo ye least mistake sipe bechi. Na Mama Pat ayeme ya se obofo friend say o brother but when to me am fa phone am frɛ no and na wo kasa wo say na wuni number and na wuni ni number. And say ya okesi ba ya ufri ma wo de da say me de say wo make comment bi say wo ma me no kunu kabo mu ekusia Reverend Obofo sabe wo ma me no kunu ntimi nko Reverend Obofo fie wa abro mo mfre no it what I disagree with you. I disagree with you. Now ma me ngege ni nkofo a ya bubo audios you are using your content to condemn Reverend Obofo, which is not fair. Which is not fair. And me can some way, let me set the record straight. And to kwaya ba omoko Mama Pat. Unti na ntokwana ba. Unti na ntokwana ba. Disa ntokwana ba na unka biya. Enka bi kura. But sa oba betufo. We ye afutu asa wo attack ni pan but person be call straight. And I'm going for some Saturday. Mama Pat, the Reverend Obofo Asamana. And I'm saying, Debbie, I'm only asking. Me play video, Mama Pat. In fact, where do you? No.
I disagree totally. I disagree. And I am telling you today, say, and I'm also not Tokanaba. Atenia bloggers won't do above war, and some of Yaka for the Hunin and Namu Suntinaba. And Namu Suntin and Tokanaba. Also, for Owusu Bempah, so and Tiasia said, Reverend above war. Abo Diatia, so and you near some, Watia man crado. I want to be on Tokana start free. Sabi impredious and anka above what social media no ka general ana otiaw say or no agrada niasem or yeniya ba anka sabi we time be the wom mami mo audio nchiraw me yasem no abetina asia obeka say there's a time for everything ebia wo umre no wadaje wo time a wo de kun reverend obofo so the time wo de kun so when you say ebia what time or the beef for social media no I was so above was so yes sir please me pacho and pick a fight with Reverend Obofo because issue now but if you are not careful now can be one way you to now we say be picking another fight with Reverend Obofo. Please don't do that. Tokoya ba omukui me say ma me part so na ntokwa na ma baaye enye bibia Reverend Obofo no Owusu Bempah ni asem sebi problem bia ni honom munti asem we say yie ni ba audio ya kire mo muntie audio we muntie awu ko tim up na msati ye ye baby muntie ye baby don't let you agree that you man crowd. I'll put him up and I'm starting here, maybe. Monsieur. Or if you say, and maybe Baba Honoma, and Marine, you maybe. Don't let you agree that you man crowd. I'll put him up and I'm starting here, maybe. Tio, was it there or what's your man crado? At your grada and sad that I'm starting here, near maybe. Yeah, maybe. Don't let you agree that you man crowd. I'll put him up and I'm starting here, maybe. Mama Pat, let me tell you something. Yeah, only baby. Mami take me time na me ntra won shembi mu. Case na ba no, unkabia, men kabi kura. Yeah? Landguard for penny bi won kran ha. Minini ka say Owusu Bempah say okita ni naked video or 10,000 Ghana cedi. Why? Also for yes sir. Landguard chrono say Owusu Bempah masum dia ma, mekba be boni di na boni audio aka ho. Please. Shatta Wale te Ghana ha isabi obi ani so opema oye humanizer tsem wu yi. Now am no ka say Owusu Bempah so kita Shatta Wale naked obi na beto ma no o de yedai. Askoda mu yan kalu kwenti ni pari binom. Who is Owusu Bempah? Odi na mabo atire no. Obofo benya tai nyina ye tia obetia wo ne amankrado na cover problem we dia ba. Listen to the audio. Don't let you agree that you man crowd. I'll put him up and I'm starting here, maybe. Tie, mami sa mo ba ko san kira wo. I am making a bit of a catcher. I tell some you who have come see. Or no before. I am making your before. Oh, come on. Hello? Yeah. Me were life until farmer me fast. Me were life until was my starting life bra. My starting life. Was it? No. Sando bibiama misisia. Langa de penny be me person me body din because I respect him. And me born this is what Owusu Bempah to me crying. Untimi ntina. Owusu Bempah say oni e be call dirty audio to audio wa. Me say and you obenya a lot of audios. Mama Pat, me bo audio wa Owusu Bempah time or more planning arrest. When you fear nyina God, I am a yasa Mama Pat what do meja. Seriously.
Seriously. Tie. Tio, wase me bu afu obofo krasa na grada. Tio, yeah, baby. The dog that she agrada and your man crab, don't put him up, and I'm starting here, baby. Mama Pat. Emusi ye bien wonu me be free ni pema ba wa bre jani ase da. Oh yes. That's the reason why I say audio we me nyama de se mebo. Panimfo bi de me kasa ye. Asofo mpanimfo bi. Enane nansa. Amene me kasa asa na ceasefire. Please. Audio snare ba bontin be go Owusu Bempah ni mu ase. Asofo selifo amu akon your friend say your friend say peod you be abo and nanansa Charles Owusu MPP ni selifo amwakon adema prempe bra moten we sofo sprinters omuko Owusu Bempah fie ni koye meeting mumisa da Bempah se die ni siye awomoni ya kasa se ye nhwe na ye seize fire se be ye nim guase ye ma mesi ada Bempah pese okodam no kojelia ye di audios be babonten langa de fo pani bi Aisha modi mechirawo monchi Aisha modi mame Aisha modi mochi ana monchi ana miensa monchi Aisha modi miensa mame. Hello? Okay. Me peod you be abo mon twa me minute. Me peod you be abo mon twa me. E fa audio so aba. Me sin to kwana aba na aba ni nyina ye di obofo atem, di obofo kom ni di ofam nyina da. Me say mama party ntia. Mama party ntia. And my bo audio no. Owusu Bempah se eda obofo bebo agrada adien wote a wani man krado. Sada no start here ni maniema bi. Sabanta mama sa money bi. I have audios here. I have a lot of audios. And audios me say me che audios na mo bi anyane de. Oh yes, me kan kure wa ho asem obi a we nyina audios nko a. We nyina audios nko a me audios ogu me phone so. Ebro 500. You think we are joking, right? Mo audios. A choir Owusu Bempah started so a plan for Bofo Muntiabi.
agrada and I'm here near maybe. And don't let she agrada and your man crab. Don't put him up and I'm sat here near maybe. You know, you take on her. You don't do a shuffle. You mean a frame you. Hello? Mate. Mon chai shamodi mame. Mon chai shamodi mi yansa. Mon chai shamodi mi yansa mame. Mon chai shamodi ya. Mon chia ni kunu sariki ya bas mame. Mesha da per time no mababa chia no. Mesi enda Bempah so pesi ye kone dirty and audio to audio. What do you come on? You know so what do you come on? What did you do so? Gay your friend Jamfu ya ma and Gagan Mudin be your program be post to ya modern society way. Gay ya Owusu Bempah wo girlfriend sabi gay ne ba wa won se se akoye die ne kran ke be umoja e wa kra ne moja mu baby again to East Lagos se se won hide dan de man no. Why someone penokre? Why someone penokre? Me won here me se me kan okre sa akopim se me wu. That's the reason why Ghana means no bia no. Me kan okre sa akopim se me wu. Into Mama Part reaction and no bayen. I disagree with her. I am not agree with her today and tomorrow. Obi oba betre so be dan yes am bia me ba betre 10 years me see audio se gu me phone so no. Police station, we saw for Gucci. But when you, or if you say, and maybe Baba Honoma, and Marie Nino, when you go for my plan to home. Huh? Or what she agrada, and I'm here near maybe. And don't let she agrada, and your man crab, don't put him up, and I'm sat here near maybe. You know, you take on her. You go, you are shuffle. You come in and save you. I mean, why because you mean, you mamma. You go for the Hoshi. No, go for the baby. Within the people to be a seven or baby. But when you, or if you say, and maybe Baba Honoma, and Marie Nino, meaning when you go for my plan to home. Huh? Or what she agrada, and I'm here near maybe. And don't let she agrada, and your man crab, don't put him up, and I'm sat here near maybe. You know, you take on her. You go. You are shuffle. You come in and save you. I mean, quite because you mean you mamma. You go for the Hoshi. No, go for the baby. Within the people to be a seven or baby. Me say, Bempah Shatta Wale naked video na wo fun so a wo so koto ye no. O koto se wo de ye den. O be he no fun so atwetwe man ho ba na. Langard for penny no I will say obi abeton in naked video the amount 10,000 Ghana cedi no ukoto is how the yedan. If you are not careful, remember the boss heady penny we born the man bo audio na ka ho near person betra Ghana ha no mo. Oh yes. Now say be reven obofo ni ono onya nipa. Onya nipa. Edi enti na akofre ne re Queensela so omra ofie sabe wo yon kosofo yire o kofre so omra ofie o mepa de bai unie no pokua na so mepe wo sie enti anko. I am asking you in siachire fo nko ane na motega na mu siachire na ya edi bi kra de se mu siachie ani. Yes. Now Owusu Bempah ansi se ye nyina so obam yate obofo atum omo ti share ye omo plan ye ema oh ayana ayame ya nsemi so osofo Kennedy Afrepoko a ti da me ho emetna se na ho huni si a de obi aka tram bia na mabeka ye plan ye pe obofo atene ye se ye batene before December omo plan so mbetene 12 December ye twa mu ye egunanimu ase because ye pese ye use obafo ani egunanimu ase de sese Owusu Bempah ni ngu ase ye.
Oh yes. It's mama part and to come up and take your time. Trust ne bon paye. Trust ne bon paye. And I know be frame catch him say na won hwe we ye wa afre pokun and e so no betumi aye U10 and I'm say sabi me uhu ahi afre pokun ye U10 yo o ye C10 yo o ye B20 yo na samba na bet na ha me didwe meka mi suro bia me didwe meka now Owusu Bempah bloggers mebo audio wa Owusu Bempah and my do better free the bloggers you can never forget. I tag your number and I have a lot of your conversation with people. Oh. Also be konu yam kon dirty, be kon dirty. Atoni. Oro fi se e ma bi ba me kono ma, e ma ri ni no. Ni oni mkrofo a ma plant wo. Ha? O ko chi agrada, na me ye bi. E ta o be chi agrada ni amankra no. O mo ko chi ma, e na sa ti ye bi. Ti na ye ti kana ha. Ibe ko you are suffering. You have been a you. I mean, quite proud because you became your mamma. You offer for you, Hoshi. No, for me, baby. Within the country, I said, no, baby. Miss Montia is a moody mammy. You will need people on passing dear. Oh, yes. Montia is a moody mammy. Said that Papa so what tin some more, but tin some. Mr. Shatta Wale, the nakedness, no. What's what the year day? You got a day. We have a lot of audios. I see about both audios. So even Kwanka Ghana Mampen in Kobapa Mofri Ghana. Mammy, get no batnas in a tin and batnas, a bebo audio. Also, my audio be. Papa see I'm calling audio to audio. What your mumra, Nimuti, some of the audio to audio. Oh yes. Atoni. Oro fi se e ma bi ba me kono ma, e ma ri ni no. Ni oni mkrofo a ma plant wo. Ha? O ko chi agrada, na me ye bi. E ta o be chi agrada ni amankra no. O mo ko chi ma, e na sa ti ye bi. Ti na ye ti kana ha. Ibe ko you are suffer. You have been a you. I mean, quite proud because you became your mamma. You offer for you, Hoshi. No, for me, baby. Within the country, I said, no, baby. I think I make the soul of the catcher. I tell some new who are promising. Or no, before. I think I make your before. Well, I'm before. Let me go for catcher, brother. You. Mama Pat, Miss Sam, stay away from this beef. Owusu Bempah means da. Me can't credit the actual, and Owusu Bempah won't mean Pawasamo da. Oh, yes. Nankanya by some Nana Botisam year before Samoa. Obina dinner home. Me want him a TA. Me batnas na me programmer. Me pametia mankado. Me pamentiano. Me pametia BJ. Me pamentiano. Me pametia naya komia. Me pamentiano. The platform belongs to me. Enti edie ne sikwan say obafo ye ni program na otia agrada na otia mankrado. What is bonnie woman say? Na utimi di man yitu tankuru we musane bloggers wasi ni na tam na nye no mudi no later one be yenim go ase dia man because when di nkomake kan sem uhu oba ne to so ni tumu odu no wa kan sem di nkomo na wura fi se sa oba no e Delilah aye soma ne so mra wa bra bom wa di nkoma kan sem abro nsam so wan kasa oba fiampu ka wo de ne settle reverend obofo app oba fiase an waso da ya fo obofo ho na de ben anka wu kini app am obofo tin ko obofo amanani an na ho no no ban ko twem pranka samli na da dia ne ko ti da bonten sa su se so ka bai na nka da bonten
Adentina pa boya modesta pa boya modesta. Adentina pa boya modesta so fo ni binum pa boya modesta. Owusu Bempah ni obi asabe unya na ye ne ho adwuma because we the bonye ni onye na de so besa kira ni boni nto obekwabu nsam jam straight nyame ntimi ne ntina soro da because Owusu Bempah say nyame man kwa say omra heaven. I am telling you say Owusu Bempah betumi ama confusion asi heaven ho mama agrada na person tu obofo sabe ya na won fa fon unya asema wo mama ne ukunu kwa hono no sabe o man frɛ ne fon so mimpenya atwumye dabia mimpasa mimpenya atwumye kura mitinu obi mimpenya atwumye hypocrisy. I hate me what time ya mami all time me hu adi what time ya me say me wo audio Owusu Bempah monchia isamodi mami me say monchia no mami monchia isamodi mami monchia no me yansa me tia saliki abas monchia no monchia ni 6 say Bempah person what things mo betin. Oh yes. Obatin pa. Sabi ani e wona nyame afro na wo nyame djuma time a opa wo de be kontokwa. Sabi ya yeta onwe se akura to da na ntokwa bi wona akoko ne etufo because what me trust na hwa atanya nipa bi diu ensema nipa bi kafa ho a wo trust wo tibu se da bi we de man voice out wa enti obafo won ka sabi won kana no ntum. Owusu Bempah 50 million. Edima obi mandi koma wo jam so woni obafo atem. Why? Na sabi mpredia so bi na di wo betie man bo utiri so. Eja Bempah. Etu trust ma wo sinti ankoye ye kokko Abraham no a wadi wu ye no. The same thing na wo to aso. Udi namua on ba bia wani unyiri nu ba bia. But look at the way I will go back. Look at the way I will go. Se obofo akwatia grada enti akwatia grada enti no edie mama mensa mo muntie eti mama part dabi okofa don't do that atoni oro fi se e ma bi ba me hono ma e ma ni no mi woni mkrofo a ma plant wo ha o chia grada kana mi ye ni bebi I don't let you agree any man crab. Don't know what you have. And I'm happy here, maybe. You know, I think I have. You are so. You come in and frame you. I mean, quite rather because you mean you, mamma. You both will be a she. No, both will be an idea. Also, for Owusu Bempah and against a Ghana had here. A brand Tibian, sorry. May I know the time I know about one Owusu Bempah Namina. May say, may call off for office. Nam Catless. Minia, Eda Bempah frepo kudu ko hoyi. There be. Se mi hu yan kame ma on kwada because mine on power sem. Because of above 20, Owusu Bempah koton ni fie Escalade, car by Land Cruiser, the koton Rolls Royce ba ko pe. Na usika nso obi asma Phantom ton. Phantom so kura kokoto ye, titi grammatif we die bi na usa kokoto ye. Later Phantom na we. O tam koton fofofo. Aya na munim se mu ye ni bra na munim se mu ye obi. Munim se mu yobi me say etira ya na me afrepo kwa ya na me toda na me buafu no. Oh yes, their plan is here beto obafo December 12 December ye I was there and a plan is how kwase apobo ne kwase agimi pobo no me dia me se me hu ahudi konkonsa kire me a me dia me tena na honhom ne kamera me maka ti toda me afrepo ku die nkofo bi ekeka no social media ene ye di afrepoku atem e wo se ye di obofo atem ka ho because sabi afrepoku ne yeso ne kokoton obofo e ma bloggers wo bi what say ena ma obi enya bi ka which is not fair. I am munya isa ade no nipa mo mpenasem mo munyimo ni mo obi ehun se mo mpenasem ma munya ne bra na mu crucify no underground. I don't like that. Media sa ade me mam kwan dabi sa ade me mam kwan. And I'm fine some arguments as seven previous social media so yet no be no yadins you will be sabi basically no be bottom and then you'll be a trade and mobidi and you'll be intimate for the payment for so say me too funtia foot away far. How come? Yenyanisa
Eja Bempah to what you wo pen na ye ni pen ngwase. Eja Bempah to what you wo hye nyina ka ne nko. Oh, yes ni pass mesi. Hwa asofo dodo no mako Ghana ha ma me part. If it was such a to abusum gu ye when ya hoto bloggers once ano ni nyina ye Owusu Bempah nsa no adwuma. Ni nyina da ye Owusu Bempah nsa no adwuma nti ma me part me can't throw playing for say Eja Bempah won pe wasem. No bedu ko bi na sabi wakwa akoda no waso ne da ye. And what about Nana them was some come saying Uncle Ponce, I got that case, name Cosi baby. I had then Uncle Fra Flipoku, Owusu Bempah Fra Flipoku Catherine and say, I didn't know I was about to be quite shank come. I didn't, which is very bad. And that Ojama obofo atisika twadua niam na di waboa ne pen wato car na kwahwie ni nigimi nti car no ohima da kikwaji free nsam tio obofo to car taxi di ma ojam nigimi nti no ohima da ki ekwaje de visa fake visa dada no later ojam kokoda mu otogo yesi e man visa obi a woko US ni akoto gale ni nkatie ono so wagimie no woni nyansa ono aka mabusu na mayeyie na nipa te se ojam na busuafo bebrebe no so ono nko na ayeyie a se nipa obedi watem social media e was so mane hawo aboa bi saa no ye be ma wo de batrase ahwenanim jimi ni siegu na num ne trase ni nipa bia efiti suru besi fom nyina tanidie trase wagimi ti epiapia na no odimika no woko ye piapia na odimika no woko ye piapia na odimika no woko. Oh yes, you people know the Mikano oko. Now, Owusu Bempah bo bloggers for pa bo wejamo pa. Na momo kasa eduru hin, momo kasa hin na eduru. Mo kasa te sa tentenhu am ko ba bia te sa tentenhu agimefo. Hello? Hello? Okay. Okay. Messi. Eto da mitimi hwe nkofo ni bi pa na mtwe omanima mesi nkofo mo ni date hu. Omo ni date papa bi ni pati se maami ngege na hwe oba ne to dendendi ti sa yosu. Hwe oba ne hutie tia ti se kende waso ahi. So le oti social media na nkwase ya ntokwa ni muni masa ya bon ya bon ewurade na nkopon. Na wo sabe enye wa ho hye hwe de year 2018 no obafo na obi nim enya small problem bi menteme ho ase no munya sa problem no meni amankra do ne e fight ma obafo ye hu na ngege so fight ma obi nim asa ne ba bi obi ape no woko ye hu ya na ma mi ngege asa so echi ko obafo na se abaya yi o pre o Mesi monchi Aisha modi mame. Na nsem die ebi wo ho na nsem beba da bi. Na mesi mame ngege die adidi wo Owusu Bempah na adi ne bekwa ko wiye nim guase yem sei zoom. Tie mame ngege ebi ni enu a ensem mame part be kan ye na mabebo audio a me prove ne say entokwa na aba na ye wono ni hunti ane hunti entokwana abano eye wono ma me party hunti. Oh yes, obafo ko buo ni din ekokọ tia no
and a din sama bapa paysu sa just ye attack no left and right and the PF one just Owusu Bempah num tia sama walk and was say tie no Antoni ono fi se e ma bi ba me hono ma e ma ni no mimi oni mkrofo a ma plant wo o chi agrada na me ye ni bebi e ta o chi agrada ni amankra no o ko ti ma e na mtati ye ni bebi ina ya kigana ha ibe ko yo ya sofo ni ya me na frem yo na me ko ba de kasi mi jeni ma ma mi o fofo ni me ko shi no fofo bi nya ni se bibia o bi ni kan so bi a se no be bi a se Uti ase mama party ndoko unka bia tena oba bi kura se won kona na twino fa unse sumwa no na fa de ekoso oh yes sabi obafo nka asebra be kuma no obi amfra osebra be kuma no so issue na bana unka bia enka bi tena oba bi. Oh yes. And Ghana make us say obi any one man this time obetumi akwahye obi achi dia finishing agenda da. Mu twatro bebo mutim be twatro ye beba bebo audio de approve. Ama men gege woto afam oba wo hye pantra emfataw wo hye panta enshu okoto panta na odi akwa komatele ni no aboho ama wo nwere ho nyame anu ne poso obo hwe oba wanim wo sole a makeup na ekura mane na wasanka makeup for ya award wa ke so ma award wa panta said that the fidie sole nkwase asam kwa na social media na wo say Owusu Bempah me se na no ya meeting ko so for Owusu Bempah fie my mi refi the MPP ni Charles Owusu Saifu wa makono nyina ko Owusu Bempah fie ko katra se de wo ye no ogu Christianity dani mu ase ogu ministry dani mu ase entu wanya na asomdwe mra o katra wo nyina so no obafo ni problem omu sole ko ya no sem kwasiafo munyanza be na unim ena okọ frefre na tinna kwasiampa ni wono pe be ma na nim ne senketenkete asa aburo ne nkate abo aduan asabe wanim ni bi wachi ni bi nyame aya wadoma konya aburo tira tena be focus wa ya adwuma dia be hafie no wo sole ya social media kwansi nti woni ya hoto ena jibie Jimmy Missing nipa me umpema sema mami uso umpema sema o. About 3 weeks ago, my senior brother ba akone me kunwa himfie. Na dampra no hene wo na sika kuwa hene wo. Na me misi me bompa ya ma de be ye wayo me bompa ye so obewu anu wewu. Na ni nansa na me tese me senior brother no wewu. Na nnu me manya me ga me kwa akodi na ni ye koduru hon ma na obi tiwa say na obra ewu na oba be di oba na say madam me peti mi sam ne nkwase asem o sebe obi abawo tuatu obi aso me bra ewu ntimi manya me ta me kodie no me nya di dam wabodam how dare you so be kan nkwase asem akyere me am to nyam nam dana say ni pasaifu a on pese fie ba do kan nko nan ka fie ado kan nko nan ka fie abo o firi won mo am kodi mi twa o ba frem sam nya odai me mpa nkwase asem sa eti mi metawa mi yi mani mo bia hu se metaw sana me metie sana me hu ehimetie me se metawa mi yi mani mo bia hu se me mpa se metaw osofo Owusu Bempah sei me se meta na akopim se mebuo because man no oye so wicked. Missy me and Kasam brother will be was yes, my own brother. Nano I mean from Kodimicha Minai. Abodam, Yadifunu crab to one am do about crab to us a diago so. Then pay me some of me to me some. Over what we were day, why any per day?
Sabi na yesi na boss what na yesi na boss ni nyina so ye wono ano yonkonom sofo ono ano yonkonom sofo ono ano yonkonom sofo okotena wo nchen na ye fra fon so a onkofo obofo asemba na no mo kan ye be sabranti poto na sabi obi na di mo bitie man bo mutiri so munya zika na sabi mu wura fi se mu di be sia so den agi akra agum e chana mo sori amudidi Sheba bi osofu Owusu Bempah wanyina duri ontimi nsi asori dan asase kura na asori nsi so no asase ne manso wo so a e wo san koti mana na do dan ko akufu ado boa no mane chimanso ne gi asase no na ontimi nsi asori dan because of say shebe mpradu asa asori ne manso da so so wadi ni sika be kwakoto islegun asase na say wadi ni sika be kwakoto asase say odi si asori amanyame di odi be ma bloggers fo osofu Owusu Bempah uzo akwatena asori dem Sunday a ne ma me fada ni nto ne office so ni sika so because they bloggers for dia oh yes the money is for the bloggers to discussing na da bia ma min gege otua ne ba hello yo what you say pre ankofo ye to Osofo Owusu Bempah ho ahia nyina ye mpena sam but ye ntimi nka kwame amu ade bia be si Osofo Owusu Bempah ni bedroom ni fie na sori dem kwame amu ekobo obofo amane okodi old use komo obofo ofre ekafie ho nsem nyina de kire obofo kwame amu konkonse ni kwase yampani jimifo kwadito aboa toni wa batrase babeni di ye atem se ye moane na sefo aboa wanu from se kurase dai kwase yampani ni tse wo unye jimifo ankosofo Owusu Bempah ama wonne wo yire ama wale majai kwame amu wawale wajai woso oba no won ba baabi wanyina bi kwame amu unwo da wase ope masa kwame amu tuwe wunni ba enyansafo okasam krankani kwase okabi because wo to won hwe ba bedu ko bi ni Owusu Bempah ntokwa beba ne beba nyina eye kwame amu okotena OKFM ai wasofo obi na ne bewu wasakoma no eno opima kutia ye behu no na apia bebere kan mo so kwa kosom na aye ntokwa muye confuse people muye mkola bone eye tumfa muntie bebi kwame amu wakosuku aduro yi utiminya ada ukobabi so tambaga se ahuntia bebi kwame amu wanyina duro yi so ye Jimmy edubeti Jimmy wuntimi ntonifu because sabi Jimmy fuo group Jimmy fuo kuo ene mwahia na mu Jimmy akwaje microphone je so Owusu Bempah research wano wo so na odi papa yin nsem nam ukobadu kobi ho na akwaje sika na odi ne nsem ko Owusu Bempah nsem akoma badu kobi ukobadu kobi wo na odi Owusu Bempah nsem akoma na odi akwaje sika ufi badu kobi wo na akobafo ho di obedi nti munye stable wa kuba muntimi nyina fo akomo dum yafun ne nam oh yes mudim yafun ne nam Owusu Bempah hunamanye because of enkwasiafo a yetwa ne ho ahia because ono ankasa no sabe ososo nkwasiasam so odi nkwasiasam achi ana openkwasiasam kwasiafo agudie tidabia ni nsasifo Kofi man when you Owusu Bempah ni agoropen me wonhi makori fie me ni di agoropen ene ono obafo okontokwa amankrado wan onkoma Owusu Bempah agrada asore tamsika koni fie de komano ofaje agrada ebeje time odi opambo atem odi sofo yatem nyinaye Owusu Bempah na a set talking point achi
enti duru kwasi ada pe obey council wa sori no o contem no akoso ni TV saa ni titifo gramati na esu ono no ni TV no aso ne saa because of consent who ko ne ho no mo TV ni ba ko ba ha na ba ko ba ha etu o sha no wo hwe ha oh yes ti Mami agrada di nkofo temo anu Owusu Bempah to no pejapejare nsa no pejapejare na hwewiem ye wia ni agboni di mi wo faja Bempah ni atia no enso ne unu amane ko ha mu aya mamu ye nyanya atwere yen kan kro nkyere ni padi bi nom yen kan kro yen se kyere yen kan kro nkyere ni padi bi nom oh yes yen kan kro yen kan yen se kyere yen kan kro nkyere ni padi bi nom o kwa mi amu Owusu Bempah nsema wo dia ko obafuo fie enyen nsam ketwa na da Bempah yo bi adwempa woni tirima me se gay ya ye frɛ no jamfu a amoni jamfu yi se bi wa wo girlfriend a woni ne tie me se gay ne ba wa wo no gay ne pa o me enkoye DNA ni ya hwese enwo da Bempah moja woni mu a enema timi akofa gay ni picture de ba be to social media se mu gu na ni mu ase na ntini patimi tiras ye nya me braso em sei em yasa mi nyankopon fa nipa mfra ma ohom ya nhyɛ me nsa na nkoma ma kunkumo mo agegye omo nkwa na omo mfra ma afro mo nsam no kanipa bebrebe oh yes kanipa bebrebe na mi nyankopon dia temu ma me nkosofo Owusu Bempah ka sabe have you when hokwan na campus bo nsam jam kra ma invite from na metra obi because okwa have your problem besi okwa bo nsam jam problem besi oh yes Owusu Bempah trend fie so on yate no yate agrada into obefa kwan bia so me yate obofo so aka ho oh yes obefa kwan bia so na nke ya so obofo so ayedai aka ho but sebe o trase adane akura ma adwembone aba wutirimu enye ngumu na abeto engumu na abeto which is not fair Owusu Bempah yo bia odane dan na no okase nne no akase echina okase nne no akase echina wate ne kura wasenyamea wate ne pa wasenyamea just what one man oye problematically seriously always be a creative problem confusion no creative confusion one day what one ne mpa boni sen kasofo bia medane na ase da bia sofo bi medane na ase tide no pen se time obafo ko no wono no de ne sagu na ti na ye ne de se ye kotokoto da bia nkofo me kotokoto ye kotokoto na onko na ona na ya brewa unkwana na nene yabrewa chese Ghana di waka sofo dodo na to form obi ni mama ni hu ufa unkwana no na kwame amonam se kwame amokra de wa jimie ni school na okoy mi hu so mfaso na sebe wa mafie nyansa bow ama school nyansa so ayirawo ene obede owiase ubaya dai ewo wiase ni bisao ubaya dai ewo wiase me fun ye kitami me obia no be nkwase asema kire me sema apart se odo obofo am yemu se odo no se wono na enye ensire wo se so hello
Party. Oh yes. Obi ni mama ni hunu na mani hunu yaram se eda eja Bempah bete nyame ya adoma me twense ne nkrama ne mmoa no mbeba bontene who born dog sa na jimi fo na ye to mugungura mo no mu di atine no me hweso obi beba bonten mi wo audio hono mo a Owusu Bempah gina fon so na wo kan semfo obi nim ho opa oma ne nkwala ne mra sisi ai meba betena ha ba bebo ye ba de aduru nya sabe abo ne kwase wu ye be kan ye prove with audio dia kwaso ne doson asofo ni mu atete omu atete asomdua mam ni nyina ye Bempah ni nyina ye Owusu Bempah osofo bi obepagia beyi ni ti biala one ne wasem hwe na ije gezi amani hunu bra papa ya bre later kenele ya fre poku kofa ba ye na dawroma ana oka mu mienu bu mu sama mi gege nso mu audio mami ngegel mu omumfa mu audio sinim na ye nyina ye nya audio sumum ni e wedi later ne ho betere no wo shan kom say IGP be wu shan kom say kufu adu be wu ni nyina be say mo pa mo ndaye audio su be ba bonten oh yes oh yes Atoni ono visa emadi ba me hono ma emadi ni no mimi oni mkrofo a ma plant wo ha o chi agrada kana mi ye ni bebi e da o chi agrada ni man kra no do ko ti ma e na sa ti ye ni bebi how that to say you be go do ya sofo ni nyame na frame you na me kwa ka se mi jeni mama mi o fofo ni me ho hwe no fofo bi nya ni se bebi a Odi ne kan so bi a kire no be bi a se. Adia me kero me so fe me ka kire no. A kire so mi Owusu Bempah me se. Ono bo fo. Adia me yo bo fo. Well, a bo fo. Ka me ko fo bo fo ka sa grada. Adia me kero me so fe me ka kire no. A kire so mi Owusu Bempah me se. Ono bo fo. Adia me yo bo fo. Well, a bo fo. Ka me ko fo bo fo ka sa grada. Adia me kero me so fe me ka kire no. A kire so mi Owusu Bempah me se. Ono bo fo. Adia me yo bo fo. Well, a bo fo. Ka me ko fo bo fo ka sa grada. suwo etinto kwana ba Emadi ba me hono ma emadi ni no mimi oni mkrofo a ma plant wo e da o chi agrada ni aman kra no do ko ti ma e na sa ti ye ni bebi etia keke amankra do ji yani amankra do mi ha wunya na abeku no seriously if you catch amankra do 101 you obe one se kanye kuno minimum de kodi amankra do dia yemo
Edi boni parent man krado sabe eda Bempah sa o kaya asem a obi a wako ama obi a wako ama sabe wako ama wagina wanam wani nya problems bebre or fight wa ha no fight wa nti die boni nko na man krado sabe oye nti obafo okotia no a wo se onu obafo wa asem a eja eja eti die mpa na nko wo pen wo wiase ade na wo gire wo wiase so every day what them say na wo create confusion wo create problem me say eja Bempah o pese ye kono audio to audio a audio su mabubo bia ma onkwala ni bisu audio no mabubo. Oh yes. Ma unkwala ni bi audio no so mabubo. Idea make you know the soft make a channel. I just me Owusu Bempah me say, ono before. Idea make you before. When I'm before. For me go for before cancer brother. Wow, look at this. Me bu afu obofo kra na grada. Ono fi se e ma bi ba me hono ma, e ma ni no. Ni woni mkrofo a ma plant wo. Baby. The dog that she agreed and your man crab, don't put him up, and I'm starting here, baby. Yes. Hey. Me say, mumi say Eja Bempah say, Landguard for penny now was say, wakotono, naked video 10,000 Ghana cedi no, or the yet day. Na Landguard penny no kwa yene day, but even what the yen one in was Hey, Mompa sumdue na wuri asumdue ti kwayo. Na sam kase ba, Frank esi sunu edi ahim say ya. Besi mumi say Eja Bempah say, Landguard for penny na was see. Obi aba beton in naked video the amount of 10,000 watono or the day. Mumi say Shatta Wale ni naked now was say or one or the day. No, Mama Part, in fact, I am very, very disappointed. I am very, very disappointed. Seriously.
I am very, very disappointed. Don't talk when I will be at an agreement. It's a own cabin more before. And as out the open was some dear. Sabe, there was some dear. Because on Tokwan and Amusun and Tokonesi, and Amusun and Tokwanaba. And that was Owusu Bempah say, or before Babet Saonia Mancrado. That is the problem. That's all. Ọ̀rọ̀ fífẹ́ ẹ̀mẹ́ bí bá mi kọ́nu náà ẹ̀ máa rí mi lọ mímí ní onímọ̀kọ́fọ́ à máa pàǹtí wọn. Ọkọ̀ ọ̀pọ̀ tí àgàràdà ẹ̀nà mi yẹ ẹ̀yẹ bèbí. Ẹ̀dá ọ̀bẹ tí àgàràdà ní àmà nkàrà lọ ọ̀rọ̀ ọkọ̀ tí mu ha ẹ̀nà mi kàtí yẹ ẹ̀yẹ bèbí. Yẹ́n náà yẹ ti gánà ha. Yẹ́bẹ̀ hó yọ yẹ sọ̀fọ̀ nyàmé nà ẹ̀fẹ́ mi o. Nà mi nkọ́ ẹ̀kọ́ mi kásì mi jẹ́ ní ẹ̀mẹ̀ mu a mi ò bọ́ fún ní mi bọ́ ṣe yìí. Nà ọ̀bọ̀ fún mi nyá ni sẹ́ bébí a. Na mama part be cast obo phone ni number. Sabi a man credo oni obo phone di na phone so every day and night. Edi nkomo. Ti so bi sa man credo so obo phone number nko be di amount. Ko be 2 million amount easily clear. No obo phone number na. Afre poku obo phone number. Now, Mammy Gege now, what done who obey Jimmy for Quasiam Penny? I won't even question. Tiasama make a travel. Owusu Bempah Nkasa and you may miss my Baba audio. I would get that to a more be said Uncle Pop of what hell. Emano. Timothy, Jimmy talk about a Owusu Bempah to way. Our software or software bits are running. Our software, a software, Samin now. Listen. When was the last time one who said even in and a better social media welcome to Kwada? On yes, Ada. Now, so Jimmy, Mudi, Yasuma, Manamudi, Mujimmy, just Natina, no credit with Jimmy M. would dimini, na Hebemo, Batinasia, or Betimon, or Tafa, who want to tint as well, now no one to throw, just Nihunya, Cassian Penny, no to social media for ya, no backing Cassia Sam, just a baby, a bad guy, but there could be a one walker, why you bought her, you have sold a funny yet in Timiswa, yet Timqua, Jimmy. Manase kwa kwasre me godmother bisika. Me mpesa me boma minidi because ni kunu ye panini. Manase ni wodi wa ha o sre sika. O kaja Bempah ho nsem. Mama yeswe mu Manase audio na. Me mam kwasa me mo me bo audio no. Your audios were how? I have audios here. Manase say Eja Bempah na di ni free Portugal betina Ghana ha. Say my minister bi di nako your friend say my minister bi di nako UK. Ti Manase to one ya promising say di beko UK o betina Ghana ha. Ko bosome enum niye UK visa nsa nka. You wait this time, I me magic tire to me who's who. Come on, enemy fight, Majai. Now, Sabi, I say, a soft war. I saw a soft war.
manase akudi mi ntoko sa na ekom ni yemu kom sin aboaba yemu kom te aboaba ba we prime minister yemu kom sin aboaba Antoni ono ofisa emma bi ba me hono ma emma ni no mimi oni mkrofo a ma plant wo ha o ko ti agrada kana mi ye ni bebi e don e ti agrada ni amankra no o no ko ti ma e na msati ye ni bebi jina ya tikana ha yibe ko yo ye sofo ni nyame na fe mi o no bo fo bi nya ni se bibia o di ni bi kan so bi a se no no be bi a se Come across it. What's that? Hello? Mate. Eja Bempah information ti ya suma nipa kura ba ne nkyɛn sɛ ɔmɛsɛte ne app a wo hunu Raymond obofo akola ye friend Raymond me friend Jane wa han sama nka boy ne beka no Raymond have recorded a lot of recordings uni ni jira fun so mo plan for obofo ho I have all the recordings and then you remember no mabebo Raymond ba ye se obofo na suma ne se wan na suma no ena mutin koma na mo kan se mo sofo wa no ati free wuntimi nkipu secret osofo ankomo bia na wudi Eja Bempah audio se ho de baba nti obetimi akwadam o na you very careful entokwa na wa start ya okono entokwa na okono entokwa na opiki entokwa na okono emwa chai misi emwa chai Raymond koma woni na didie adan osofo to was be me mpasomdie ha ohema bonso o Royal TV on se no otaka bi ma opa ope wasempa o se ge na abese ope I'll play the audio Syndicash wa na okatre Syndicash se ope no Hey, na sabi here for cry to here for ah ena no pantama na meti ya kuntoko e sei wose hu ahi adenti na pem asa adenti na bia wose sa ma musa na msa ntema mamni di hu kakra o mamni di hu kakra na me metamfo awu me brother kodim kwase asem wu oh na sahel de adune de ohun on say na mitiatia break ma na comedy pictures be ba be gu ho edi watama ma wan ha ba ma bia nso peda Eja Bempah soma wa ujimi na odi bejimi wa ha no he de adu no ujimi na watwitwa o twade asan de adu ba atia o twagu adu ba atia fon so no ma me be very careful I respect you, pa. Me no fire on corner. Yes, nti you better me program so na be keka nkwa asema me do videos be be gu ha na me ti watama man ho atop pa. Okay, I'm serious with your bear crowd was say jai. Okay. Oh dear. Oh person so be a picky fighter. Yam picky fight. Eja Bempah na nke huki ne ba afia o huki ne apam obofo Eja Bempah no a se Eja Bempah to no ope ba bi ade da ade wo she
Ocha na Hilda do what you charge a man do bets no. What to the minimum man now no mate you hono, Germany hono. Mina me interview Andy. And Andy can no masem. And was so I am a party bonny. Na obekwana sorry akwa panichawo. Fine, osu in here Andy will not was sorry them. Me no ya adwen. Because mrantie no mo ho ahomete entokwa ekoso ne de eba nyina ya mrantie no a. Osu in here Andy. Taso na tena oba bi kura. Oh, that's here. Oh no. In fact, I'm very, very disappointed. But I am very, 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 very disappointed. Oh yes, sir. The way now we have video no run. You know, sir. No. Matthias. Monchai Samodi mami why? Monchai Samodi mami. Obapa. When you be a damn biam dia chow. Monchai mi ansa mami. Onchai Samodi mame. Mesie nyina eti Ghana ha yebehu Owusu Bempah. Nanim guase. Hedadu. What am say? Eda medu Germany no. Dia medu wo no. Obenu ho. Etu ama ho ato. Tuwa mwa nkasa no ho asepel. Yes. I mean sorry so. Yesu ya adma hini kase ne betena say ni party se wojam. Nhusu wodi obofo atema mama ne nye ne. Enya mo ya. Because obofo ato aduane ama na di atoka akura sa ade ama no. Oda se ni party se maami ngege unsu odu obofo atema na maami ngege kura de won se dia no wase homa oba ne to din dia sa yosu oba to din asa yosu na natina kura de woni ani munyam natina minya woni ne wosie ni mahwe kwase ampanini and I'm also for one get one so mudi asof one penimfo na chi no we are too much problematic problematically Share mommy part me to nipa me do one asem hye ntirim say metan wo Owusu Bempah no ono ba kokura maame jai ate enka biem you anu kura firi ntokwanim enka biem because obafo na nka so betumi akone ntokwa yes obafo betumi akone ntokwa omo a ye comment wa ha no mo agrada akasa ye wa ya de nyina ye Owusu Bempah nkwala ne bloggers for fake account nko a
maame ngege bedi watam nyina wa mani ngunu maame ngege bedi watam nyina manase ni nyina aye Owusu Bempah ne chechide osori apa boni sika nyina da nanka heso osof paniti Owusu Bempah koni fie sabi as a Game Boy fie which is very bad. Not. Na sebo ya sembe ya sabi we man kwasiafo bia be kan no obofuti